Karat nongpo kabala seng ya ke nongpo tahun komiti haringkat berkirang ba snong ki bahap apo karat nongpo sasisian kalami syakmat biang ban kran patba bat kamat ya kajia kam trai jaka ya ka jaka kabadon hakmat jong ke nongpo tahun shopping complex. Kajing mi syakmat jong ginoy alam karat nongpo kadai ban penram ya kajing kran u deputy commissioner Kariboy district u arpet upadehai upala penkesan bakajaka kabadon hakmat jong ke nongpo tahun shopping complex kadai kabala long try da ke nongpo tahun committee bat kani kajing kran u deputy commissioner kadai kabau pensai syakilat pathai kubor haka arpsan tere u jembang arjar pusau. Haba penrami kejingkran u deputy commissioner nakaliang u lingdo rat jong karat nongpo sedarship ilaka u ba linos lingdo haba crunch kinonglom kubor ulai thu bakarat kala persyang ban let ye kendu yo deputy commissioner ban pan jing syai halor kejingkran jong u hakilat pathai kubor hakabaya day bat kejaka hakmat ke nongpo town committee shopping complex hindrai ki khlam yo alat setia ban ye kendu kabal lek si nakaliang u deputy commissioner tre ban ye kendu bat kinoi lam jong karat nakaliang jong karat ni lek ban ya kendu berdepan ya kata kajing thok katum kajing kren kajong u kanai hadu benta ngi klemyo lu kata kajing thok te kumta ngi bense banwan ban mi syakmat sai sin pan habedei bakatei kajing pensai jong disi hakatei katarik uloong bakajaka kabadon hakmat kamuda shopping complex kadei kabala long try da kanompo town committee hanrei kanne ka ngo yangi bakumdo kap udisi un syukran klem tip ya kajing sisa nalor baula kubur bagi don ikot ban sisa ya kata hanrei kajing sisa kalong kumne babaro ngitip bakarai nongpo kam sem laai ya kataun komiti hanrei karai nongpo kalai subha syaka urban affairs department lengba edc Riboy district i madam Celestina Lamin IAS klaim kajing siu ruem rengkat bat ka agreement katung ka gift deed kabolong dated santarik Desember 9 arhajar bat khendiat abede bakane ka gift deed hakane ka code gift deed ka area ka jaga bakarai ka ai sa urban affairs kalong humba 1000 khandai spa androkho square meter bat hakate la tho the land is been given free of cost as it is for public interest. Bakla donru kajingkular na department kaboong on completion of construction, the building will be handed over to the market committee consisting of following office bearers and members. Bakita ki dekot jongkate ka market committee kidai Sri P Sengkli ubedai chairman ubedai secretary jongkarai ketika port Sri B Lingdo vice chairman OP Lingdo Welcome Secretary, Bila Mare, Assistant Secretary, Treasurer, baki members kilong baro kirang basnong, kibadon hakasor nongpo, bat baro kilong san jong karai nongpo. Ki official members kidai UDC, baki Assistant Engineer jong District Urban Affairs. Ngidap tang jing sukya, namar baladon kajing keno, nakibabun balang, ki ong bakarai nongpo, keladep bandi, yang kate kajaka Saka Urban Affairs Department. Hakador 10,000 tengka. Kani kadai namar bakaladon kajing siu compensation sa kilai bentar. Kakum bangisiam naga consolidate voucher kabak halai tarik Agust 4,000 new. Kini kajing siu kilong kumne harum. Kabaningkong lasiu Syau Manoj Kumar Singh lasiu 10,000 laispa sampoi tengka. Bakabaar Sri NL Pradhan lasiu khandai lak 10,000 sanspa kanyu tengka. Shushu le thuru ba kinong ya lam karat kila syak berngem berset dagi ketien si ketien sang kiba om la ban priang satya ha ka em lang ka salang kum kinong ya lam bat ban ong ba kani kejing syak berngem berset ru kawan na ki bru ki bom not ban pen idur ne pen pau kerteng kaladon kejing syak berngem kejing syak kren beng wat dagi krin ketien si ru ya karai nongpo kum tangi bense ban pensai kumne ni nakaliang ado barat nongpo ikerpat Saka Urban Affairs Department bahkan perkhat ban consider lane ban pentrikam ya ka jingete sekolah lane ke agreement katkum ketika gift deed jong usnam arhajar bagi kensai bakam dei bagi kwa pisah ni kwa pentut ya ka development
Bat bangim kwa kano ka jing kulmar ne ka jing sun hanrei I kwa bandon ka jing sutu jingmut ba ka jing trilang hapadeng karaj I darbar snong seng famla seng lokmi komiti ba pher bat ka sarkar na ka banta ka imlang salang ba ki paiba baro रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है और हाँ किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।